guys way khiyani beeytani misa maana gaggaafattan annama dhiira miidiyaa kana rabboochisu ina beeytani hin beeytani guys nama meeqa booyisa khiyya Makii tan alla Makii tan nama meeqa tuje warabbal kaaba nama meeqa alla Makii tan way Makii tan numa jaan garwaan takechu በጣም አየ ይሄን ያህል ምን በቃ እቹን ምን አይነት ሆምና ከሚቀባችሁ ነዲባኑ because ምን አይነት ሴት ነኝ namni akka sirraa soo saatanatti bar maallaqa namni sirraa naa soo bar yaabo maallaqan si kafala waaw makhiyaa haase ganama galgala akka maqan yakun ol kawtina yokin na arabsi obeleeso namni maallaqa nama na arabsi je kadata saatanatti chu እንኳን ነፃና ነከቲ ማኪ ጃኒ ድቤው ዊሱ ሚቲ ወረበል ጋባ ይሄ ለኔ በጣም ጥሩ ነው ስንገለ ኩን አናፍ በጣም እቲ ፕሮ ሽነና ሆጀታ ጅርተኛቹ በጣም እቲ ብሬዳዳ አማ ከነ ሰበብ ሲፈዴቲን ዋቃ በዴ ዱፋ ብሬዳና ጎተኒ ጀባዳ ነቤሲሳ ዱራኑ ቤከምቱ ዳኒ ጀባዳቲ ድቤ ደዳ ከኑመቲ ሆጂ ወይ ቀበኔ ዱፍና የቹ ስንገለ ሆላ እቲ ፈየደምታ ቤቴ hoolaa kana itti fayyadamta waan taate jajjabaadhaa please nan dhiisina nan raanfatina bika deemtanii shuguti maakiyee shugut maakitti maakinnat አጨብጭቡልኝ በአላህ አላህን ከፈራችሁ እንዳትተውኝ አጨብጭብ يوربي سوداتنا الإسنا إيه لاني بدأ عارف سبورتر نوسني قالي لما سنتين فكذا أنا ما تاجبته والله وبالله الرب نجيبنا جالس الرب كيس ربي وايسني بوسا والله وبالله الرب كيس جافن الرب سوى من رزقي نتي بنمتيان والله وبالله ويني هولا تنجي سوا أجرات يا guys أنا كذي جبات آي شوار باديتي support سينغونتي Esa deemna guys eenyutu jira live irra eenyutu jira live irra numaatu ambar gista katakani beetay ambar naman arabsuuni arkitani ani ko በጣም ስነ ስርዓት ያለ ልጅ ነኝ naman arabsu በቃ በጣም naman arabsu ሲነገሬ ማለፌ አመነምኒ ሁኒ ወንቲ ሳን ነው ጉዱ ደመን ቤተኒ ሳይድ ወንቲ ሳይድ ቀበተኒ ደመኒ ረጉዳዩ አርኪተን አናተ ነገንደ ሄሰ ዲባይ ነገርቹ ፈረን ተኮሳኔ ጃይ ለማፋይሞ አናተና ነማ አረብሴ ሲንገሌ ነማ አረብሴ አከሲቲ አርኪቴ ቱምበቃ ገቡቴ ነገዱ ወርባደን ወላይ ገድ ነቡሱ ወርባደን ወላይ ዱገን ሲኒ ማመር ተከፈ ነማ አረብ ተያይ ነማ ጊዜ ይሳኔው ጂሃደኪ አከስ አባኪ አከስ አከንጆ ካዩን ኡመተ ሆላ አስረፊ ፊጉ ኸናይቹ ሆለይ የማይ አስራ እይቱ ቱንጀቹ ካዩን ይሳኔ ተኮፋን አከናኒ ሚረ ኬሰ ሴኔ ነማ አረብሱ አከናኒ ጎሰ ኬሰ ሴኑ አከናኒ ገንደ ኬሰ ሴኑ ከነ ካዩን ይሳኔ ኤ ደሞኔ ነማ isnarra samuun kiyya ballaati fageesse nama gizee dubbiin achi dhufte maaliif dhuftee beekuudhaan okay gaafa namni achi walitti haqaaru eegale maaliif inja jechi naan jee keessa hanqa barbaadda murattanii fiidan jechuu ani isin sawmaa'uun qabu isiniif maaliif akkana jettee akkasii jee sawmaa'uun qabaan isiniif ibsuudhaaf jechuu okay kun amma magalaca maakiin gizee kannetu kadhumaa jechuu kuni kadhumaati ካሁን በኋላ አንድ መግለጫ በቤቴ ከፍቼ ለማንም ቆሻ ቁምቡሬ ለማንም ለቃቃሚ መልስ አልመልስም ነኝ
dhugaa yoo isin hime jechuudha. Yaa abbaan feete shiita uffadhuuti na arrabsi. Anaatu si hafala. Suud Arabiyaa jiraatti biyyatu jirtutti shiita uffadhu. Maqaa dhiiraan arrabsiisna. Dhiirri ofirraa falmaa gabbaati. Gizee dhiirri wali qabamtee dubartii takka arrabsitu ilmaan dhiironni gabbaati bikkan humbuutan jaa. Yookiin shiita itti uwwisa. Yaa dhiirti dubartii takkarraa nama 15 taanii yoo wacan kuni dhiirummaa miti. Nuti biyya teenya takka beenutti dhiirti kabaja qabdi. Dhiirti jechuun kabaja qabdi jechuun. Ilma dhiiraa gaafa dubbatee afaan hin dubbattu. Gaafa dhiirri dubbatee dubartiin callistee dhaggeeffattee hanqa inni fixatu jechuudha. Maaliif ennaan dhiirti kabaja waan qabaniif dubartiin kabajaan qabdi jechuu osoo hin ta'in dhiirti utubaa manaati. Isin galee dhiirti warra diina sirraa dhorku jechuudha. Okay? So warri amma garuu dhiira yoo laaltu dhiira sanii I don't know man doonu garuu ummatni kuni ijoolleen amma ijjitutuni shiita uffatanii tokko fashiita uffadhaa fooxaa irraan goradhaa yoo barbaadan immoo qululluu keessan goradhaati taati na arrabsa. Because ani dhiiraan na arrabsa jee isin lakkaa'u dhiiratti jechuudha. ያ ሰው በጣም ነው የምታስጠሉት። ኦኬ ፋራዳ እሱ አራዳ ታተና አረብስተን በጣም ደስ ነጃ ፋራ ወጢ ራፉፌ ኛቱት ነው አረብሳ ጅራማይቹ ኦኬ ኢብደይቲ ቀብሲሴ ወጢ ጉባ ዳበቴ ጉበራ ቀበናው ቀብዲ ኸጀውትን አረብሴቹ ሶ አመነማ በረቴ ታኒ ነምኒ በረቴ አረባን ሶንቴን ዋንተ ከዮ በዲ ጅራቴው ዲክሰስ ጎዱዳን ዋንሰን ስሬሱዳ ማልቱ በዲ አከሚተ ከነቴ ማሊተ ከነቴ ጀደሜ አከነማ በረቴቲ ዲማይቹ ጋቮ በረኔው ሰሙን ከንኬ በሩምሰ እንቀምኔው ገባቴ ላቀታይቹ ሲንገሌ ቢኮዝ ነምኒ አከናውን አነበረቲ አመንቲ ሲንቀቡ ገደ ሲንቀቡ አናማከና ማሊፍ ገንድን ዲኬሳ ባኔ ዋና ከናኑ በርሲስኒ ነምኒ ከሙ ገንደ ኬሳ በሄ ቀባ ሲንገሌምቲ ያ እኔ ነመገንዱማ አስቀቡ ሚቲ አኒ ማኪን ነመገንዱማ አስቀቡ ሚቲ ገንዲን አኒ ኬሳ በሄሞ ገንደ አሊማ ከበጃ ቀበኒዳ ኦኬ አሊማ ከበጃ ቀበን ገንደ ነማ አረብስ ጄ ነብርሲስኒ አኒ ከኒም ቤኩ ጀቹ isin kabeytan garu himbe kwan khatani nama arabsan kan anim be ani midiu maratin arkan wallahi wo bila midiu maratin arkan kan hin arkine echu irate ise dubarti tese arabstu midiu makan aratin arkemalian ani nagare ifdura rabbi nangarsisin echu kana khacelfan dahani adabsisan jechu isinigale abban fede na arabsite isni si goden jiran obeleso يوفيتي عرب ساولي يوفيتي إياولي وانتنا رأي رسانتك هنجرو ونمان أنا را أكما كتي نرى إرتو تك هنجر فولوك يرى نرتو أنا را إرتو منك يرى نرتو وانتك جرينيك يرتي وانتك إدوس كأنسو سندن دي سنجتشو أبو مان فديو ماي يو ربي فديو وانتي مندي تاتيجو يو دوستي يو ربي فدي yoo dhukkubsatuste yoo rabbi fedhe yoo jiraachuste yoo rabbi fedhe waa hunda yoo rabbi jee malee ati inni isa jetteef na dhiibus na kuffisus hin dandeessan abbaan kamiyyuu jechuu an nama ijjata qabudha okay nama ijjata qabu nama kaayyoo qabudha sinagalee sila raasii lamaabiraaraa gizeem sa'aatin maayinooranyim osoo sammuu qabaattan hin jeebar namni takara lamara sadira bochisne difama gafachisna what are you crazy mal jate abba enta bochisne difama gafatan anatu di boyetu man difama gaf animo ani shugutin mo ani makin intelti minawwaru sem bari somo hello animo sorry guys wallahi wabillahi sorry mali fisninjin waytani badin balleese media kanarati namni sammu qabu dhaggeeffadha
بديخ يا خنا مرودن دو أنا ما والله وبالله وان بليسة كان قبو سنغالي نما سمو قبو أوكي نمني تكون عربسي إيفا ما غافا چي سندن دو أبام فديوتي أني صدبون أني نكتون يكرتا أني اللي أستأيك أين أيشلم بمجمرة سيري كمونا يموف أنا عربسي أنا تقيتشو وغاني سنتيم يا أبام فديوتشو مي أنا يسنينجي والله بالله مي أني ميديا خنا رهابدو تكجا مي أني ميديا خنا رتقبه ها أنا يوم بلسي نما بديخ يفرطو ليتشو سنغالي نمني سايديك أبتي أنك برباد الراموراتي قبه ما كينا كز جتي ما كينا كنا جتي ما كينا كنت أواني جيتا كان فيديو غوتو جرا فيديو غوتو في داتي متنسى يوم بدي أمتا خيبتي بلسي أن سبخ يتي يوم بلسي أنو سبخ يدي فماني قابت غارو نمني جوار مامد شكا مالا حتو دجي متنسي أنا راتي بدي مرون دندو أوكي حتون من عمت أنفهم نوا جيتشو مت أنفهمه أنا راتي بدي مرو إنه ما عندن دوس الجمرة شو بفسو مني ننتو لامي نتي إسني أنا فيسي ولي ما دارو الجمر إسين ورا جوار مت إسين مت أنسير بربادة ما جرتن تيساني فوجا شو شكم توتا إسين يكما في شكما بدينا رموري إفا من غابة شيسو من دندو إفيفو بربادة ما جرتا وان تيف يا سنغالي إفيفو بربادة ما جرت إيه سلعبتي أنا ربدي مرتا سني بر هاي يوم بوتشسني يوم أني غابتكو إمي مانا دفي أباليسة أبوخ يجيتين إمي مانا دفي بوي وصون أباليسة إيرا وهي قداتكو قبعد ميديا خنرتي نيك أبو أباليين باية قبغارو أن ميديا خنرتي دفي أكنا أفجج نما أولا لنبر بادو وصون أباليسة قبعد ديه نمنو ديرتي تنتي رورستو جي غافتكو إمي مانا رابوتني ياددا سنة أجستي يا ربي يا أبو نديسا بكا ديفا ميسن غافة جي بوين بيخوان إمبيو إفما بقى أنا إيسا يابو تهاجرة لجرين يخي جي بوين بيكون أني الجالسة أمني أنا مجايدة سيني في جيت وطالي سيني قوة دوماني نما عرب أبجي تارك خلنتو متيان بتأم اللي هي ناسيتني أوكي درسا أنا درسا مو سبحان الله بو نمني نمن إفما قافة تجريتشو يا إننا قوما تبر جايز لقيفت إننا قوما أنا ما خنا بروميشن هو جت مرواد إننا قوما بقيتشو إننا معك مي والله وبالله ما كهرر جيتو بلي ساجر تميديا خنا ردي ما كي هرر جيتو فتي التنمي نمني أكيد خي هرر جيتي يا جالتو في خبر جنجو أوسون لقيفت دا أوسون خبجو جالت شو بعدي عدبني خياو جند خيا خبر شيء سيتشو سو بيتن سنغالي رجعي سنقرأشوا جتشو يا أصلا عم بيجعل يومني هرجع مترتي عندي ملالة كتي مترتي ورا ميديا سرعي تخانم بان يا ما كتي يا مارسي يقول مارسي تانا نانجان خود تقولي مي جارن وتك أمنو سيجارتي سنا نانجان حواس نخي يخبي يجرو والله وبيلا أدوان سنتيم أبليتي تيجي أكا وابي توديم أكتي ديماني جتشو أبليتي ماكي جانيني أبليسا ماكي جانيني يجو والله أدوان سنتيم سلا أني أمني حواسني خيّانا خبجو باتي بنجالتو باتي أنو إنسان جالتو باتي أبا منا خيّا صدا هي جاني أكسي خبجني أكسيتي مكينان أس قولني هندي منين تريجتشو مالي واين أن خبجاك أبو في وقالي سنتي ماك أبدا أني كبر سلال لنينو كبر باينورو إسان كبجاني أنا هم كبجان تري قالوا إسان كبجوان إسان كابو أمة جاللا وان تاني بجو إسين تكفى إسين خارج جرب سجل ميديا أنا قبّات إساني إيران ألا ميديا قبّا قوسم ما في جندوم ما نما عرب سومالي ما دليل دناسرة إساني الرجود دوان كيسان دوان إساني تيما أبدا الرجود دوان مسرة هولايين بيارباتون سنغالي سموك أبنتون الرجود دوان إسلالامي عربة قف إسين هررجين جالتو إسين هررجي جالتشوني جنما قلقلة قوسم ما فارسودا أكسي قوسم ما قوسا هيمتشودا هررجي جالتشو جتشون
gosti tiyyatana kottaa walitti qabama naa duulaa jechuudha. Namni kamuu gosa ni qaba by the way. Namni kamuu namni hundi ni qaba bar. Isini galee Harargee jaalachuuni anamma warra sammuu ijoollee Harargee sammuu qabdu wajjin haasawaa jira warra sammuu qabnee miti beekadha. Ijoollee Harargee tan gandummaan qabne ta akka tiyyaa ta sammuun isii kutaa 11 ijaaramteen baana beekadhaan. Jazbawwan maqaa Harargee balleessaa jiru kanan baanuan. Dhaggeeffadhaa uummata kiyya hawaasa kiyyaanii kabaja guddaa isiniif qaba. Garuu wanni hubachuu qabdan tokko namni tokko Harargee jaalachuuni dirqama Harargee jaalachuun kiyya gosummaa faarsuudha. Gandummaa faarsuudha. Harargee king jechuudha. Harargeen kutaa hunda caalti. Kutaan biraa akkasii, kutaan sun akkasii, kutaan kun akkasii jaani kutaa biraa arrabsuudha. Harargee jaalachuu jechuun. Dhaggeeffadhaa. Miis Harargee ta'uu qabdu ana isinii galee. Dhugaan isinitti kutaa Oromoo kutaa 11 jaalachuudhaan okay? Kutaa Oromoo kutaa 11 jaalachuudhaan akka jaarraa abbaa gadaa fatteechuu kutaa takka osoo ta'in kutaa 11 jaalachuudhaan kabajuudhaan kanas jaalachuudhaan sanis jaalachuudhaan kanas jaalachuudhaan kadeemaa jirtu ana maakiidha. Ya tanaman arrabsine jechuudha. Tanamaa wajjoliin ta gosummaa takka gosti tiyyatana jetteen been isin bar diaspora irraa dhaggeeffadhaa. Xiqqaarraa guddaarraa jechuudha. Ameerikaa Kaanaadaa teessanii guruppii ijaarratanii gosummaadhaan ijoollee walitti ijaarratanii gizee ficcihiistan isin keessan seenuun isin hin jiran. Ani isin hin beekuun isin hin jiran. Sababa san ati Harargee jibbitaan aan jettan. Dhugaan isinitti hima jechuudha. Jaalattanis jibba abbaan dhugaan na jaalattan namni dhugaa jaalattan na jaalattan namni dhugaan jaalanne moo nan jaalatina. Wallahi wabilan arrabbii qabadhee isin yoo dhaabadhee falma jechuudha. Rabbii qabadhee namni tokko nan deeggarina namni tokko illee deeggarsa nama tokkoon barbaadu. Waggaa dila kanarra duulamu kana arrabsamu waan biraatiif miti. Gosummaa keessa seenu bakka hin seenu bar dirqamaa miti bar kun. Amerikaa teessee gizee gosummaadhaan hawaasa walitti jaartu. Okay? Hawaasa walitti jaartanii miidiyaa kana gubbarratti gosti yaa king bar gosaan bar geemii anka gosaan taphatanii jechuudha. Gosummaa miidiyaa kana gubbarratti anka geemii taphatanii leenci kan namu gosa gale duraan leenci gizee namaa kan nameeyu tokko akkas gandummaa beekun jiru jechuudha. Gandummaan jaaraniiti Harargee tana qoshorombot godhan jechuudha. Isini galee dhugaa walii himna jechuudha. Yoo karaa Harargee gaddeebine Harargeen akka duutu ikonomiidhaan akka bakka guddinaan waa hundaan akka duutu godhe hoolayyi as gubbarra fiiduu kana jechuudha. Akka tokkoomtee uummataa wajjin dhaabban ikonomiidhaan hayyummaa waa hundaan akka guddanne ka godhu jiru asirratti bahanii tokko bakka isin akkas isin kutaasan jala fiiti. Kutaa abbaa fedhe jala haa fiigu. Anqan ganda kiyyan arrabsiisnetti anqan gandi khiyya akkasiit kanaat jee hin xunetti bikka fedhe deemee abbaan fedhen firoomu abbaan fedhe hojii deemu mirgan qaba jechuudha. Kuni Harargee keessa hin turre jechuudha. Okay? Harargee keessa abbaan fedhe hojii nyaatee ka fedhe ka waliin nyaatee ciiseetu waliin jiraanna kan nuti beeknu jechuudha. Gosummaa fi gantummaan namni akka adda hiramu ka godhe mee dhaggeeffadhaa waan biraa dhiisaati. Kutaa biraa miidiyaa kanarratti amma kutaa 11tu jira. Amma kara salaalee yoo deemnu ta'e kara wallaggaa yoo deemnu ta'e hin beeknu gosa isaanii gostamii hin beeknu. Ijoollee salaalee beena ijoollee arsiitti beena baalee beena wallaggatti beena jechuudha. Karaa Harargee kana deem ituu afran qalloo humbannaa maali arkitee dila kana hunda Oromoo asirratti habee kutaan 11 amma ni beekan. Ati eessa naan jaan warra humbannaati. Ati eessa qaalluudha. Ati maarree naan jaan. Arkitee gosummaa isin gadhaabdaniititi Oromoo Harargee bira kutee Oromoon kutaa 11 bira kutee akka Amaarri hundi beeku gootan jechuudha. Gosa namni ittiin wal baruuf kan nuti beeknu akka Oromootti gosa ittiin wal baruuf tokko jaa. Lammaffaa dhiini wayyoo gannaqame gosti isaa sun wali baatee maallaqa buustee akka kafaltuuf yoo fuudhee waan takka gootee fi akka gadhaabduuf malee gosummaan itti leellifamee ilmaan abbaa tokko itti ficcisiisuuf miti jechuudha. Ya nama isinii mi'oo dhabdan anaa isinii hima jechuudha. Minim Allahan bicha nama faru humaana gosu dandeessanii wanta gana goonus dandeessa haqa nama qabateetu if dura deeme jechuudha. Haqaanin deema. Gizee hedduu ficcisiisu isinuma jechuudha. Ijoollee abbaa tokko ijoolluma Harargee uummatanaahu
diina wali gootan jechuu asirratti hoollayyiin jimaa akaafuudhaaf karaa Harargee seenteetuni karaa dhuftee hin beekamne ijoolluma abbaa tokko gosaan wal nyaachistee kakaayiroo kana keessatti gosa sababa gosaatiin ableedhaan garaan dirameetu jira. Wallahi nama feemasi wahii jechuu maqaa yaamuun barbaadu ni beeytanillee warri gosummaa jaartan ni beeytan. Sababa gosummaadhaan wallalaniiti ablee garaa kaanii ablee garaa wallahi ilmaan abbaa tokkooti isin ijaab ijoollee biyya takka bakka ijoolluma lama Harargee lama jechuu garaa wal ka ablee ni beeytan ijoollee kaayiroo jirtan feemasi miskiinticha jechuu miskiinticha uumaan beeyne garaa keessanii ablee akkasitti garaa fuutan jechuu. Yaa kun hundiyu maarra koo qab mee takkooma Harargee jibbiti kajattaniif waan gosummaa hin faarsineef waan gandummaa hin qabneef waan biraati miti namni akka kiyyatti Harargee jaalatullee inumaa hin jiru jechuu isin galee yallam orjinaal Harargee katabaara ani nani garuu faarsuudhaan osoo hin ta'in hojiidhaan jechuu hojjadheetiin yoo mana barumsaa jaaruus ta'e isin galee yoo waa godhuus ta'e dalagee hojjadheetiin maqaa biyya kiyyaa ol kaasa malee gosa faarsee ganda faarseetii miti kan maqaa kiyyaa yaamu maqaa gandaa yaamu jechuu. Yaa namni feemasa gaafate ganda ofiitiif waa gadhaabee biyya ofiitiif waa gadhaabee dura bikkatti dhalate waa godheeti sanboota Oromiyaa godhee sanboota Itoophiyaa godhe jechuu akkasi haasawaanii miti hojiidhaan hojjetan namni biizinasa gooteeti maallaqa ganneexeeti qubii seentee jechuu dhabdee jechuu imbasta argitan hagaree namatti asxarraa unji loltii asirraa gandummaa faarseeti miti dirqamaati namni tokko wallaggaa arrabsu isin galee Harargee jaalatu jechuu wallaggaa arrabsu Arsii arrabsu Shawaa arrabsu Walloo arrabsu miti waliin jiraachuudha Harargee jaalachuu jechuu nuti kabeeynu Harargee san beeyna nuti jechuu Harargee san beeyna nuti sani malee kabeen ummanni lafa jiru hawaasni bal'aa hawaasni keenya ummatni Harargee kan lafa jiru waan isin itti jirtan kan miidiyaa irratti malee lafatti namni waliin nyaatee waliin dhugee jiraata jechuudha. Tokko ka gosaaf jee lafatti waltumu wallahi Oromiyaa keessa namni takka waltumu jiru gosaaf jee gandaaf jee jechuudha. Kutaan Oromoo kutaa 11 waliin jira waliin jaalatee waliin